Ulaylı'na da negizine bir 2 yılından aşık kalmaklar. Cumhurları eli oturgan Kırgızistan'dan jalpı tündügün. Türkiye'ye talasıqa kaçayın. Bucağa ıskıl, narıl, çüy vardığı. Oşol 1750 yıllardan başlanan hazırkı oşoluna mıhtı jigitler çoğulup onun çekeden arjağın talastan sürötürüp bulacağın oşton hazırkı Karaşorak bu baş tuştarağından oruğundan kalmaktan mırkı etkenden oşonda çağıp kayra koğay. Yani buğa bunday göptüle akıldan gereği yok. Bardık göpçülük yerleri şu kalmak çatalıp kalgan yerler özgöçe buna çüydü, narında, sıkölde göp yerler var. Konuşlarından beri aytılar elde. En negizgisi bunun bardığı elde kayradan bilimdiki çakırığından beri çoğun savagı da. Göpçülük uçurda bayağı bul jere gelgende 90 atası şu Iskölde turup kalgan tiyaktan gelgenler sarttaydı. Bul jaktan barganda oş tarafta arkalık dep bir-birine bayağı erejleşip kalışar. Ancan жалгыз эле keçegi ol 17-18 yılında Kırgızlar emas Manas atabızdan berki ata konuş boluşup bilet. Sebebi Manas'ta okuyan adamın bardığı bilet. Manastın çoğun atası Kadın Koroskan oşo ölgөнгө чейин bor tutkan Ordoğla Anjan'da. Bunu arada talas tuğanlar olsa talaşışı mümkün. Köp жерде talaş bolganda bunu şunday açık aytılat. Alem bunu hazırkı yaşayanlarına bardığımızlardan 7-8 atamızlardan sögü bugünkü önde oşo Anjan'da, Safet Bulan'da, Arslanbap'ta jatat. Oşon üçün bizim bölüşe turgan eşitliğimiz yok. Bul jerde mına karasaňar Köldün aylynasında men özüm munduz bolom. 22 ayılda munduz var. Biz özümüz esettep çykkan. Bir çoğun ayıl munduz turat. Başka bardıgurlar, sarıular, bölöstör bardık Kırgızdın kaysı urusunun bardığını Iskölde dağı tavlat, Oşta dağı tavlat, Çüyde dağı, Talasta dağı, Narında dağı bardık Kırgızdın 3 kanatından bulgan oң sol içkiliktin bardık okun tutumdары bugün aralaş yaşayız. Bolgonu bayağı jasalma türde kaysı bir adamlardan şıkagı menen anan Oştu, Çüylü, Iskölde, Narında, Talastık bolup bölünüp kalgan şunlar var. Oşon üçün elibizde birimdek ıntımaqçılık boluş gerek. Anan Kırgızga yetkilgende çok söz ukpagılat. Oşon üçün sözdü şundan toktatabız. Rahmat. Bige Beşembek dostubuz, Beşembek agabız, Beşembek bir tuğanыбыз. Tabi bul maseleni elge jetkire alбай жүрүп ötüp ketти. Mına özünün bir emes 2 kayın jurtu түштүктөн özüňer jakşı bilesiňer. Şu eldi biriktireyin dep eldi bölbөгөн üçün, jurttu bölbөгön üçün oşondoy tagdyr nasip etken. Anan bul jerde oşo atlı başlı adamlar oturasyňar. Nurgazy mına sen tartıp atasın bari bunu koy desek bolboy YouTube'a veresin, başka veresin. Biz keçe erterde 1 saat eskeri vattığı men amanat katары bir top sözlerde aytkan. Bugün buna beyit başına varıp beşikeme ahiretini uzattık. Akşinleme ahiretteki safarı başlardı. Biz kartında kalganlar terüyle aşağı koldan gelişince bir jakşı bir uyumdaşıp bir prezidentke Kayaşa söz aytıp koyup dep oşonun atındağı
сыйлыктарды уюштуруп атышат. Ошонун атындагы бир жакшы фонддорду уюштуруп атат. Мисалы үчүн Бейшекемдин артынан дагы ушу Бейшекемди эстеп жүрө турган, эскерип жүрө турган эртеңки кийинки муундар баягы мындан 200 жыл мурда Балбай Баатыр деген улуу инсан өткөн экен деп эстеп жүргөндөй эле Бейшембек деген ушундай кыргыздын чыгаан улуу чыгармачыл адам өткөн экен, инсан өткөн экен деп бир 200 жыл, 500 жыл, 1000 жыл эскерип жүрө турган, артында из калтыра турган, ошого жардам бере турган, ушул жерде отурган ушу Бейшекемдин акырет сапар кузаган зыйнатына келген адамдар отурабыз. Ошого бир чогуу аракет кылсак. Бул жерде мына Шайыр, Эрнес, Нургазы өзүңөр турасыңар баягы элди алып кете турган. Мына Кыялуу эке окшогон Бейшембек менен канча жыл чогуу окуган, бир бөлмөдө жатып, бир тилектеш болгон курдаштар отурат. Ушуга аракет кылсак. Кудай буйрса. Анан эң негизгиси артында калгандарына сабыр каниет берсин. Алла Таалам ушу артында калган балдарына, кыздарына, бир туугандарына, эли журтуна жакшылык берсин. Анан бул жерде эгер айыл өкмөттүн тың чыкмалары болсо, жана Бейшембектин иниси Кылыч айтып аткан нерсеге ушу айылдын эли чогуу аракет кылышыңар керек. Аксакалдар отурат, башкалар отурат балким. Бул жерде Балбайдын тукумдары болуш керек. Мен ошо жанакы Бейшембек канат баягында асма көпүрө, асма жол кылам деген жерлерине чейин барып чогуу тартып, чогуу сүйлөшкөнбүз. Мына Кыз Коргон мындан бери 1,5 чакырым жогоруда турат. Ошо Кыз Коргонго өзүнчө дача салам деп ниет тилек кылчу эле. Жана иниси жеткирип айта албай атат ошону. Мына 4-5 гектар жер ошо Кан жолдун боюна ошол жерде бир өзүнчө туристтик борбор кылам, музей кылам деп ниет тилек кылып, мен жашым өйдөлөгөндө ушул жерге келип музейди иштетип, ушул жерден мен тиричилик кылам деген ниет тилеги бар эле. Анын барына жете алган жок. Анан эми Алла Таалам кимге канча өмүр берет, кандай кылат өзү билет экен. Мына Хашим таксыр отурат бул жерде. Бейшекемдин баягы ажалы жокко даба сөз табылат дейт, Мына 4 жыл, 5 жыл ушу Хашим инибиз Бейшекеме ошол доктурлардан чыкканда колунан келген Алла Таалам берген ушу өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен Бейшембекке ошо аралжы болгон адам отурат. Ушундай эми ата талып калды. Эме келип калды, бир Куран окуп туруп анан тамакка туралы. Таксырлар. Ооба. Туура.